Crnogorski zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen 27. decembra, predviđa da država postaje vlasnik svih verskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od verskih zajednica stvarni vlasnik. Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj i Srbiji. Prvi put se bezakonje gonjenja crkve i otimanja hramova pretvara u zakon, što je veliki zločin, rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije večeras u Tivtu, gde se na molebanu crkvi Svetog Save sabralo više hiljada vernika iz Boke Kotorske. Čak se ni bezbožnici posle Drugog svetskog rata nisu usudili da ovo čine. Kada su bile okupaciji i činjeni mnogi zločini, prihvatano je da je u imenu Božijem sudi pravda i nije pozivano na skrnavljanje i otimanje svetinja, istakao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit, tokom čijeg govora je verni narod klicao "Ne damo svetinje", rekao je da ovo bezakonje unižava sve koji veruju. Sva crkva Božja istoka i zapada je protiv ovog bezakonja, tražimo da nas vlast oslobodi ovog bogoubilačkog i bratoubilačkog zakona, poručio je mitropolit Crnogorsko-primorski pred polazak litije. Mitropolit Amfilohije podsjetio je večeras vernike da se nalaze pored Miholjske prevlake, gde je Sveti Sava postavio prvog episkopa Zetskog, te da spaljene Savine mošti svedoče da je ono što je Božje večno i nerazorivo. Svi sveti ljudi se opredeljuju za večno ljudsko dostojanstvo, naglasio je mitropolit Amfilohije.